So, hello bro ngai KHUBLEI ki Paralok ba suntanan ban pe ne channel janga te Paralok ngakwa ban kerpat gang e phi sin wa pin kersan bang yenga ha kene ke video khenang ba ngan la ban pri phi ya ki video ki ba repair te Paralok ngakwa ban oi phi le dan pring jang phi ki badang thamai ha kene ke channel janga wan nam klat ban subscribe kham tam ai press bell icon khenang wa phna ban yo iaki more video te Paralok mentak singing ekwa ban hikai phi Kumno ban edit video ha okan master lene Kumno ban edit style ya kidak ha okan master ma Paralok te oke Paralok to mentang nyepik Kumno ta kerkom edit te sungpa Paralok banam skip ya kene video pek be hadu ban nakut yo ya kijingkai ki babiang anda pula skip hindu no ya kijingkai ki babiang le se pinyo i ke kom le jonga khendia tu man kata kadao pula du ya kijingkai mo ki babiang yang kata kadao Paralok apa belong pi ban om skip baik hadu ban nakut kanang ba pinyo ya kijingkai ki babiang te Paralok mentangin nyepek kumnongan edit ya kini ki video ya kini kidak mo bangala tho angne ngan itu kumno kerkom edit ya kini kidak selene ya ki video kai mo Paralok
na hang tu ngan tan bina du basdang hadu benda kut ma Paralok takam tu Paralok KHUBLEI subun Paralok ngin just sambat chakan next video wanam klat ban subscribe ke channel janga ma Paralok to kum tu tangam tu KHUBLEI subun Paralok sambat chakan next video.